Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden Gaseng HSPDP uba KP Pangnyang ulaong ba Konrad Kongkel Sangma Menteri Rangba jong kejela usyong naka helikopter haba ulay kanba si kikertong jong Gaseng NPP syaman laki constituency Henry maupat ula ban syong naki kulay na yai dakajan haba ulay yalap election. Kani kajing penpau jong uba KP Pangnyang kadai haba uya keren kerpang ban unong san hima hadin balawai kajing yalang ha MLA hostel Shillong namar ba ula sya penbena pura kumukertong Gaseng HSPDP na Ramrai Jerngam constituency West Khasi Hills ha kani ke election MLA ka Banlong Shen. Uba Pangnyang ulaong bagajing yakun ha Ramrai constituency Kamday bat uba Kimfa Marbanyang ukertong na Gaseng NPP Henry kajingya kun kan Longbay bat Konrad Sangma bat uba Preston Tinsong na markini kilawan kakak sa Ramrai constituency. Kekulisi pun bakpang yang ilayo bani keren berpi menta nomor ba ngila pun kerpang ya kertong mah bakinya kun ya election arjar pulai untuk senam. Dek ege jing pengkrek jong pi menta nomor ba sang ketukan nesni ka declare election commission. Oh jadi ka election juga menta. Malah atat presiden juga parti por kam lagi por mundli ke caka tapi yela dehi na penkre baru sansnem tadu bangarem beton berpa wala ngamlong amele ngai dorang kat bat kipai ba apo konstitusi mangai ukun jongka konstitusi kunsnong kuntau hakiliang baro hakiliang imlang salang hakaliang jogi samla hakaliang jogi longkome sesar kadar ki hima kisima inter mentabat ki badi ka parti hi mentala arslem tam adin ka lockdown ngala organize ka parti ngala rebuild ya ka parti nadu ki zone nanta ki primary unit nanta ki larung hadu ki sub unit ku kastom pakastom te nalong ka konstitusi ka bayar ba idan lais pa duna ki snong te kala yo bat trade up hadu mentaka sihi isa stang kinde de kisnong ki banga pala ban yo ban rum aku boy kisnong ba kiti na ban na kata daw ka jipul pre ni election number 1 e kalong ba ngajuton parabor ka baar nglayo ban organize ka party haman ngati jaka haman kisnong pat ka balai pat kadai kadit ka jingnon kam jing ki pat ba ya ka service chong nalong teng UMLA along teng MDC menhagani ki mi buji do way pat do mi kemana kerja juga pai ba kitip khabha isutu khabha ba la ka tang don kam ne mi nga ban wan sakha badai hadid te hadid mga sutu shai gadar hukum mga don kemsi ban syakri bad yai syakri ila ka shnong ila ka konsi ka bangala kha rasan ka bang shong hangtu adang khna adu tala ranba bad nga sutu ika sudu ki kitan kam ya ka jing syakri juga te kata ka dai ka jingremen juga bacok parti hi wanra ya kajing job hagan election arjar arpulai ba using un job na po Ramrai Jerngam constituency Di bakpang yang menta kajing pengkrek election di menta pihak kun bat UMLA belarung menta syak NPP di kai kajing pengkrek ban kai ki isu ba pin ha ban keren ni tek ba pi haji syangam som ya kun shu bat uni usiting MLA ne usiting mo bola resign mo de XMLA tenrai kajinya kun i hagini kita yo blandem kadai baru chief minister baru deputy chief minister jong ka parti NPP namar men bagi don lang ke MDA ngari presiden de hajing sisa ka baki ki wan ban bang ong baling yakun bat ki kilong ki wan pen benai ka block office ka ba mangingi judawa da ki post nem klem ya konsol bat ni hagani ka arai benai i kumba hagani ka arai benai kam nesu ka MDA government ladai ka MPP government haba ki lek ban pen benai ka block setu ki thain jonga se thain langpi se thain ting hor se thain long lang ru klem konsol ya nga ki konsol ki pai ba ki chogi be tang ya ka parti sik ki pai ba te sharam rai ka ju ki wan bu kendit kensan ya kata ka office block ka bagi pai ba menta man kata yo ki liwat yo to video haram rai barhanong lang po ko si jungi kai te kila pen bernama ki bandon ka blok sinari blok ten rai hadu mentang im UI yo video
MUI watang chukida, MUI ki staff jong ka office, MUI ki infrastructure jong ka blok. Te kini syai kedar ki wan ban penbi lani ban ban capture ka board da chief minister ban deputy chief minister. Da ka jing thu ba hangni don using. Don to president jong SSPDP nginom khaidor yuni buat penbenada kajing tu penjab suk ya ka NPP te penban kumbolong hadu mentahi ngi klaim yele ada baru shooting ele ba omaki yele baru chief minister baru chief minister juga NPP You let's say baki yelak na PSPDP shimbaj baki arut ki MLA kim dan syu ka sang SPDP. Kamdai kum tah rai. kalau kemakor ruah kata kerom ba kajing penbi jongki yang ka poaching mo ya uniu samlin ru ta ka bangi le i leng ba ka sur nang thi hoi mentak ya don pai ba badong don kumi ngap ki khut ngap ki don mo rei tu tip ba kani kajing le jongki le ki parlok ko ke MDA kamu kim respect kim respect ki partner ka bakut ki set kala ban kani ki sim kabu ban na ka benta ka parti ka jongki tengas ngau bat ngangai makini kin komle kimlong kimi tenap ten rege iya kajing start ke joki re kham start ban yaki ya kajing le menle jonga kajing ya ilok jongi lene kajing seklalo ke jongi upai ba untip khamba bat un ai ya karai ke tes kata kalau hagani election PDP Ni kat balong presiden ki babat ya kam presiden kam tamlengi i last election kibun babat presiden ya kas ya ki sni kiseng pelkal parti kim dawan phai shu ka election pai ba kim namar ba ki hablet mare na koi kursi shakunsi pipat phin lai kum na mata mar pidai presiden jok SPDP pi di hangne ka jing phla kan wan ka parti SPDP founder jong SPDP le ubom jure election thoi ngaman hering rem election ten re akapor mengrem election ni ka MLA ngaklam dei presiden di ba arden mo ten mentapat ngasim ya kini balong presiden dakan jengkut manga ka parti ba ka konsi ka bangami khmat bangin pen restore back kabut bangin pen yo pat ya ka jing job ka parti ka thong ka dan depan pat ki pai ba yo konstitusi pat manga ku bangami khmat ka konstitusi presiden ka parti te kani ha ka parti jungi kanam ja sembar pulai tau presiden unrem tang namar blok presiden unum job su ile katakan nom arise ekonomi bagi ni sedang ya kajing job baka SPDP ka sedang bat impat naka ying naka sem naka konstitusi job presiden ko ram raja ba ni ka kongres ka atlot machwa pi ya kun bet ki serulum ki kun kongres mentang i ka lawan bah ka NPP ka kam khlain bah ki pi kum noi alam menta ke ai ki perkhat bat thamai ba pinwan ra ke kum perkhat bat penki imbiang ya ka seng SPDP bat pen khlain biang ki serulum namar mang i ki bun seng national ki lawan kajing kali bastrat menswa tangga kongres kaba yo ya ko secara Delhi kasim kabu ban yo secara ka state berkesim kabu ban thit laban ong ra tin thit mo ya kinu nu game le na ki we ki party kibaria rei hagani menta pat omdai tangga we ka party national ka bakhan nalor ka kongres gidon ka BJP gidon ka TMC gidon ka NPP te hangni kai menta ba baro kini ki ai kita gijing ki contribution jo ki national party kila ai ka ri kata ka jingli no kong ni ban hato ki ai ki kamba ki ba ki national party kila le agri ka san potli ki sila hato kila la ban solve ka problem watang ka first phase menta ngimla ban neutralize ya ka second phase le ngimla shu pandap hato ya ka jing jong ka khndo ka siap ka bakum ka jai mili san post nem baling hidu watang ban khayi do yong atau solve nem ya kata da ki party national party kita keren ya ILP olah pas ke pressure jung kiseng malang ban yungi ke local party ki badan ki issue apa assembly pada ketin kasi oh ila pas perintah kal national party ki fulfill ya ilio ILP ne menta ilio ne ya ka power ban ogba ya ka ketin kasi ngala kap sakunut te hang ne ka pau ba kini ki jingwan jong ki national party ban sim ya kita ke issue jungi berita maki balaban le na ngawa ban hadum taksi kimpala ban le haka jing dap san posen ka state ke jong te ke jingli kami hamno lala ban solve ya ki problems ban yada ya ka hok jungi de national party ki balapat antara san posen ni ki seng rulum ki bun ki belajar kum PDF
PDM ka PDM ka MDP PDIC tekini kiseng ke bun PCLC. na kajing pet kino ki MLA tengi menta la pet chwa arngut ki MLA na SPDP te menta ke kajing ijung pi la da jia bam dan bajop ke MLA election kan bawan ke kajing perkat kemai kajing pi lapin Kajing berkat ban nom job ke SPDP hak arpulai kam RSP. Ngiyok khambun yang kajing don mentah hak ni ke existing term jom. Kata kadai kajing UI bat kajing kermen jom ke SPDP. Bat ngasim ban ya ke kabu ban ong. Ba kajing mino jom ni ke arngut ke MLA. Hak ni ke jenap san posnem. Ka san posnem jom ke jalam ke lia. Kadai kajing stang kumengiseng Swaban wan ka kene ka state Meghalaya. Kata kajing dapsan postem ke state Meghalaya. Kan daun kata kajing stang ban khilum. Kajing stang ban khi impat. Fi kajong ka SPDP. Bat kabar pat kajing ong jom fi. Ja ayu ha bagi babun ba ki political parties jom ki regional kila duno kum ke PCLC, kum ke PDIC, kum ke PDM, ese kum ka khnam ru ngila manong. Bat kiwe demo. Dari ke HPU. Tengi dai ban sutu shai ba dai tang SPDP ka sustain. Nadu shwa bani ke jalabi le full fledged state. Hadu manta kasi dai tang ka SPDP ka ladap san pusat di Islam haga ni nanti bat ngli obar rakheru jaga golden jubilee. Bat benta ka kanti jing dap san pusnem ban lek chaga ne ka diamond jubilee le ne ka dap pusnem ni nges khem bagane ka kulai kan dai ka snem jo ka jing impat jo ka parti jongi bat iki issue ki ba koror tam ban pen like im pat ye ki jing jong ka jem riu la ka dai ka inflock la ka dai puru sam bang ye parta la ka dai ka tin ka thali la ka dai ka thungkam thungjam la ka dai ka research policy ni menta ni labu sundon dakta solution issue juga long bidit ya ka kasin state habang iyo ka kasin state ka problem jong LP ka solve lepa ka problem jong kayo kam jam ka solve lepa ka problem jong ka jingti yo mar ko khandau namar gidawa ya ka kasin state haka article lies pa nyo ko wei ba de kaneru ila don pa ka power kumbalong state ki marjan hanaga manta ka ain ban khang do yong kam kam namar gidon ya ka article lies pa nyo ko wei de mengiru inyo taka lies pa nyo ko wei articles ban su ka kasin state jongi kan long ka solution yeki jige baro badon negeri bagi jabare hadu menta ha ramrai kan umur kertong dopine kun percaya pi adu menta kasi ngela don kumban ringur yeki kertong chujar kerteng ki seng iyo ka BJP ka TMC kongres ka Congress ka NPP UDP ka UDP kamdan ka SPDP nang tasang independent along riu makaji kun pi omne kaji kun kalau buat konrat kam dai buat MLA niyo iba un hawan ka kha na kani helikopter rei konrat boleh ngom kum tamo konrat le helikopter pi flit daka ni lei do kulai ro gidang pun siti ya jaga jaru bele You the the president. son of the soil tang bau to tip batang helikopter kalau biang man penjob NPP kami ha pa ko ram raiser ngam manta kil ailat igi national party na mangi job sing bolo kata balese ke national party galak balek ke kambang penban dai penbai pudu sam na ke bakidon asa minus penban bolo ngabalang kuna yong ngin pendap yu pudu sam lawan her asin hapo helikopter hapo lampi isem penban do kasi om som la pen kut pi kini kren ning kini kren slasem tio kam ti be kata ndai kila dep ong NPP ba tang maki galak ban le te hang no la ban le te kalang pi ngala padu buta kasi tang bani kren kata galak ban ong bangila achieve border issue ajak pra pi lim kat no bot kan ma ngala lim hadu arjar tam entah pin job kat no bot rai ken job no dak arjar tam ke kata ka upai ba ong sai gin I test ya ke national party kongres to kopo te barbor di job mengi na ke SPDP te ngarung ai kublei pa ba la repim da ya mat lem di ke bai na sai ki ong ispen bi mengi ta ai no menta ya ke national party te kila ai menta ki yo result satsem ko ada menta ki hap hai bian seperti di job te try kam dan issue ke jikran jang abat pi ngin penkut na ngene kitbok pi sepet baka SPDP kan khilung biang mark my words ba kadai ke por ba parti ngimpat pemilut mo tang bangilan kan gajing stang juga Jody jong ka juga sa postem gajing kanpang biang bat ba tham yang jong
jong ni Eagles. Wah, Eagles gitu bang. Idon haka logo jongi. Tahu clean, wah. Tham yang juga kin simpat kin piar kin hair. Using si simpat un kerho.